Waduh, sing lapa. Dan sadoan, kira kamu pernah tadi penyanyi handal. As ngae lemang semua latihan nu dan bero nang kelonang hadol ada. Walahin semua sudah baru kena si cocok. Lega nama lu dirama gitu masih lu hade. Suud magerangan suud. Kadang dirago nak mikiri barang lomba mekidung. Yang kene kene undok kene patuh cara ngerebutin balung tanpa isi ada nirago nih. Nah kene kene sari malu. Jalan jani lanturang uruan niraga sih gitu deh. Benar deh. Dia tukang suling. Bawa pragat gending nih. Nah yang gitu bang nak beli ninggah malu gending nih.
Nama sida momono badraka tau yang terus wada. Dumogi jepi kayunan sana baca kerawo saking pangidaran buat. Anggapan rekse sana dahat bakti nintitia. Ratu idrane semeton sarang sami sana tresna sehenditia. Ring sebodewasa sekali mangkin titiar sangking sanggar sedicip dharma. Banyak sigaran desa Jeku kecamatan Penebel Tabanan Rauh Iriki. Jagi kembali itu ngimbek arah Taman Penasa. Desa Jeroning ngimbek pesta kesenian Bali keping petang dasana warsa duang dari Patliku. Sane jaga aturan di tiang ringrah dan mangkin inggian punika. Wira Satya Canda Kerti. Sane nyerita yang ini para yawan sane mempurukan dharma di tereng Bali Bancari. Doke punika kembali bagian indek pemargin ide bertarik sagung ayuah sane saat maka tutulan dan sane becek ring pengajah jana kerti sane setatu mikukuhang darmaning agam lan darmaning negara ye asa pun api daging cerita sejangkau nyani iring sarang-sarang biar sehat. Juari bekal ngedengan ke kota ragu wong gunung kene wele akan mak ya kuning kuning kok maya kan aja timpal jadi sing juari kone sing tadi gitu loh jalan jadi bareng-bareng mau ro raga dini megendeng di Balai Banjar sih weh malah nih yang setuju saja najak malah hadir adanan raga buang milu lomba apa ben raga cara wong gunung kene ngelawan lantas timpal-timpalan yang ada di kota tuh ada si malu raga kalamo adanan pules cuma kayak jumah meh yang gede peceh
Tuh, baru yang besten yang saya bicara mbak begini. Sebentar uang gunung Jani semua kelaporan panitia orahan buang lomba. Jadi kalau boleh, cuma apa jadi nak? Lo ade. Ini masih lo hayu. Ondan apa-apa suka nagih bubar gitu. Dia nak kamu pasang bawa cara gitu. Adeng-adengin malu. Tuh. Yen kene te undo itu tuh. Sina suka lo hayu, lo hade. Kena fenomena zaman now dan ini. Fenomena wadai. Nah, kene sare mumpung ibi sanja beli man ngeripta geguritan segitu. Ngeripta ring MacBook kali ini. Keguritan ini kemargen ini berdari satu ayuan. Nya nawangin tuh. Nya gue diraga semangat belajar. Sangka ini raga beli bagang keguritan ide berdari. Nah, dan ini sob yang beli malu keguritan ini. Nah, ini deh. Nih lo hade bang beli nih lo hade. Abangnya nih. Nih lo hade. Lo hade. Nah, tegar tinggalin malu itu tuh. Pupu aneka pertama pupu dangdang gula. Yen subuh mau sang dangdang gula cak asan-asan beli. Lo bisa sih lo? Saya bisa sani lo. Tain tiang ningah beli deh. Nah yang gitu lo kan bawa neng wacan. Tuh. Ya. Dandan aja lo hani tuh artosin tuh. Iya. Kalau dandan beli dia mau terus nih asik kan. Dede dia nak belajar tuh dede. Sani mangkin atur ningayang didiang inggihan daging babat tabanan. Sani nyari dayang ini kewentenan puri singa sana tabanan. Sani kadiban bayu agung daya. Sesiu sangat ulu likur harus serdadu landani ngerejek jaga tabanan rari sipun ngawe urwara ngemargi yang daya upaya nih sane singit telas kagasang purine. Punika tanpa sangkan ngurupkeun ini ngesang sekatahing wewangunan sane wenten ring puri singasana sagon
Akeh wong purine sane lampus kegesan sake maon ide sagung ayuah rain ide cokor de tabanan kantun ide nyeneng raris meriki ide nunas pitulung Kika sagung ayuah ngungsi perdesa wong ayu ring jagat penebel iri keraris nuna seraya kanti ring ki kebayan wong ayane sangkan raris maka sami warga kebayan wong ayane sumanggup jaga mesadia sareng-sareng mayuda ngebuk iwalanda sane ngerejek puri singa sana tawanane Sija majeng reide sesunan sane melinggih ring pura batu kau raris pajenengan ide inggih punika keris ki gedebong belus lan ki tinyak lesung kepundut ring peyudan balikan wong wilangan wenten punika makatah satak diri kerama desa sejebak jagat batu kau sane nyarengin ida mayuda raris balayudane punika kawastanin balikan wong aye wirasatya Wastra sarwa petak nyihna yang rasa sudin deh susatia lan berawira pacang mayuda kaenter oleh ide sagung ayuah sane ngadeg ring joline sasa ngunus keris pajenengan batu kau Ulanda keraris merasa jerih para serdadu landani riantukan enten preside
nandingin ke perawiran bale yudan ide sagung ayuwa. saja ngunyi mau busan tu arah kadang kelangan tiang ningahan kewala busan tiang misi ningahan sagong ayuwa benar sagong ayuwa apa sagong ayuwa busan tu udah ngawa-ngawa kan kamu ngomong tuh eranti ban sagong ayuwa kone patung na to adonah di pusat kota Tabanan tuh Thomas patung sagong ayuwa ada sagong ayuwa stan gitu loh nah nih Jani patung na to ada di tengah-tengah kota Tabanan sih gitu itu di gedung kesenian Ikedot Mario do ada nah majujuk itu patung anak istri cekek cerombak itu leh nah misi kedes paksi kan ceret nawang paksi nawang po gede nah satus po majujuk seret ngisi keris pesek ngisi tombak pesek kene subat tawang sagong ayuwa majujuk cekek kene gitu kan sing nawang katrok aja patungan itu benar berarti raganya meraga istri itu mau benar istri bani raganya lu perang di situ halo masalah tuh sih jangan nawang orto nak tua itu marah lo nenek yang menurut mbak tuh ngemadan nyemak gaya memocol subuh jelas sana dari Iwalawan ke Iwalanda senjata canggih bumi ne suka maju pasukan liu ira kedua ngabo keris kan apa gue ide meragana istri rumah saat ngejotan ibu dan tuh adanan subarago mengkap nyingkir gitu benar pen besten yang tekomen ya aduh dan sadoan kene nawang ngapusing timpal sadar weh wong gunung kene aduh lekat di mana sing sadar peragone wong gunung heranti kemen kalau mah ke kota si malu suka caplok aja lawan yang kene undo beli gede nawang apa sih nawang kengken beli itu nak fasilitasnya canggih penguruk na mantap itu timpal lelenan sing pecalon aku kumu godoh kan bang sebelah latihan aduh serat bunyi ya nawang di toleh diduri itu toleh nak penabuh gitu gampel-gampelan aja amat tani itu ukir lah kan ribet gede aduh bola gede mau bocor kayak boleh mau kan orang boleh konde nih kene semua nak bubar kan bu nenek pragat nak malu gendeng apa nawang sejati satuannya bencap tuh nawang mbak benar teluti apa buen ide petari sagong ayuwa tokoh tuladan raga masyarakat Tabanan jalan engken pemargin ide sih gitu Jani beli bagan jarak timpal sih gitu beli deh gitu sebelah ini pemargin ide betari sagung ayuwa tuh patut bisa niraga tulan ya diastun ke ide meraga anak istri pasukan balai yuda kan ide dan medue tapi malih senjata canggih bu sakit wala dong iraga binarang napi sana ngawinang ide wirang menyuda ini kok gitu tuh senjata lain yang tuh deh sangkanya ide susatya lan sutindih ring bumi singa sana bumi Tabanan suksmana sih gitu kamu napi je abot ke kodan iraga ring ini dia malu-malu iraga ngurin cecah ngurin lagi bubaru jegnya nih sekarang raga jani muruk makin lomba cek liu pesan ke kodani adoni ragu-ragu adoni lagi bubar adoni lagi lapor panitia yen sing jani raga pagah ken dewek sing sebuah jelas raga kalah kasor ya gitu loh lo nyamprot cak di muka timpal lah gitu nyekang timpal nyindir timpal tegati yang gue apa eranti banget lo hadi tuh anak gitu
Dia nak raga melajah ada sih nyindir gitu. Sabar nak sabar. Nah, yang kene asane onden kesep jauh nih. Engke asane lanturan publik bagane. Benar-benar Laut ini nih. lanturan. Nah, lanturannya nih. Nah, sekarang tinggal pupo selantur nih. Nah, ada pupo di rumah. Dohayu. Lu hayu bang beli jadi begini. Aduh tau nggak sih? Ada Anak gitu. beli deh. Ini timpal becico nih ngajak dua dicuy bisa megending. Becica. Nah, yang kene unduk edengan jadi lo hayu sabok sigaran lo bang tawang dan edeng kok edeng sabok tawang. Nah, dong ada emosi, ada-adengin. Ring dua kilang bayu wadane ramos cerita ring desa dua kilang balikan wong ayun sedang mayu dering serdadu landane kandhan remes pisan payudane saged gedebong belus lan kitinjak lesung ide sagung ayu tedon saking joline ide mayud ngaunang serdadu landane nuwat iya walanda bedel meriam lan senjata landan sane tiosan mati tanpa guna wastune akeh sane mati kedua andu kerese punika kaduja rares kadumba serdadune sane katuja kadumbak antuk tumbak pelayudan ide sagung ayuan mana bakti ring apa sorang wulandane mua kecina rasa susati lan mana bakti ring ibu pertiwine urip
Kado preman, kado ranggen melanin gumi. Tetujone nenten jetius, mangde presiden muponin kemahar di kanjangan. Wastune mewali, jagate deg-deg landung. Api menyala Cekap menyala mangga. Kobar-kobar rasan-rasan semangat mbok santuy. Astungkara. Yen banyak semangat berkobar-kobar, mbok demen ngajak lo hade jadi muruk. Apa ini sampai mbok aja semangat kok milu. Arah. Walane. Macam ni Allah menolak-olak. Walane. Yang nak semangat kel mulai jadi kel suat barang muruk ini kel suat barang lomba ye. Oh, kal kemong apa pindah? Tadi sing keto mo. Iraga hidup di bumi ini sing keto. Tadi sing aku kenali mo boy. Nyirang lah kal sing bisa. On nenek-nenek mbok pun lagi nyerah. Dek. Kendo pindah. Nyena dan Dede. Yang dirama. Boleh nggak aku jadi sintangan Dede? Dek. Dingah mungkin mbok nah. Yen kita dogenan dek nggak bawa pindah. Jak singkal maju-maju. Jak pasti kal rugi. Tawang dia ragom murah di ini. Utang waktu, utang tenaga. Oh, nanti tiang terus dia gak aja tunangan tiang sabira senglah quality time with ayang apa dan bahasa keren aja nih do. Dole. Oh, mau aku. Amerika suka ke bulan deh. Ragom oleh batu bulan menu paling. Dah, Wahyu, sabar, malu doang. Orang kopi orang. Apa? Ane sandang tulat, jani saking kewentenan ide betari sagung ayuah. Dados ide menuai keprawiran kadia sapunika. Boya jawenten tios, sangkani ngerasa susah dia langsung mati. Nah entu untung kau taman jahat mana, urip ke jagat kan genten deh. Benar sebuah dodot. Apa gue ini raga dari manusia sih gitu? Iraga nak meneresti kejagatan ni, dek ada nanuknya. Nak iraga ngabuan ni madan utang, ngapa utang iraga? Tu ke bawah tirana, utang ring yang widiwasa, tu ke bawah dewarana, utang ring leluhur, ring guru rupaka, tu ke bawah piterana. Udang ring sang meraga guru pengajian sekolah do ke bawah resiran ane jani udang nih iraga ngelah udang padot bayar udang nih nah ane angon maya segitu do tua padot iraga ngelarang ane madan iadnya kaden subuh menggah do ring pustaka suci siwas tahun yadnya angga nirmalat maka wantah angga sariran iraga jadi dewe iraga ni anggon iraga saranu jalarang ngemargi yang ane madan yadnya Nah engkan maksud beli gede itu angga sarira angga ngemargi yang yad angga sariran nih angga mayatnya kita beli gede nah yang kita untuk sing cocok buat yang ada marasut masa modeng rebondeng nih angga beli ketep-ketep beli angga beli kembang rape di sana Cipere hah? Awak tiang aneh langsing nananan kelanggo beli beguleng Banten sorry ya beli gede jipeng beli sing cocok punya mak gaya makatan Aduh, engken kadang beli denjek satu ngaco. Buang tiang semangat ada namilo lomba. Nyanan tiang atas paling jengke galah dari Dewi Supra Barat Tujoda Angelina Jolie terek hesap nenek. Lantas tambah beli yang beli Banten kita ada. Juta tiang mulai jadi beli. weh lo ayu ne masih lo hade ne cek sentimen do genja beli ne suka ada ne lo hade salah sangka aja lo hayu tinggal anak malu beli yadnya ne ke bawah mau tamu ayu tu wantah yadnya sana metu saking usaha metu saking guna metu saking karman iraku
Tuh tim kawinan di Rama. Ide Betari Sagung Ayuah keiring para balikan wong ayen ni. Misadia namun yuda. Tuh sing jadelen nak rumah sakit ide sedang namun yadnya dereng payudang. In mau sang kadia sapunika sing itu. Nak subuh tatas pisan kemenggahan. Ring kekawin baratayuda pesalin kam pertama pada kam pertama. Sang sura merihayatnya ring samar. Mahyun hilangan ikan parang ke. Nah, ini kok tegasnya begitu. Artos itu ide sang purusa misalnya ide namun niatnya antuk pikayun telas mesakai sama suksma aneh lani sang sane ngelarang yuda tuna ide rumah sak sedang namun niatnya angga sarira rau jiwa permana misalnya kedohan mangdane dharma kepatutan sida raja kering murid piraga nih itu yang Jadi yang sungguh pisan nih kau beli. Nah Raris asapun nabi pemuput yudane ring kewakilan nih kau beli. Nah tuh yen mau sang deh pemargin ide Betari Sagung Ayuah cek abot pisan yen cara jani penuh perjuangan tuh yen lo ade tuh timawinan sih itu aduh kira nulan pemargin ide nah ane jani tuh ada ring pupus selantur Ben mengendeng nih. bien maro pang Yang mengendeng nih apa nyen gendeng? Besok. ya ayu lah ayunya ben megening Sing. Inggasan ngoren sing nah yang gitu pangunyang pada masih itu lah nih Benar. asan beli ini adik beli ada paling jegek paling polos nih Yang di. Lodi bisa ngelingan semangan lo Tapi dia bisa nih kau beli tapi kalau ngajak nih kau beli. versi Pak Sumendro dong nah coba Lodi ada megendeng segitu deh yang ada ngartos deh Saya yang lo ada nengian mana lo nah Larissa ada Larissa Bayane inggih kewacarita sesampun yudane ring tuatilang Bayu agung malih nimbenin ida sagung ayuah saha para balikan wong ayeni sami sangkane wonten dusta sane druwake ipun ngaturang indek panudan kesaktian pusaka watu kauni sane kegamang oleh ide sagung ayuah
Sane punika raris ngaturing ayo upayana mangdengaonan palayudan ide sagung aywa punika raris ngaturang pusaka kitulung ibat punika sane pinaka panudan kesaktian pusaka sagung aywa irika muaka sami keaturin ring serdadu ulandane sangkan raris meriam pedil senapan lan senjata welandane sami presida mewali kawi gunayan balayudan Sakemon balikan wong ayane kantun susatya mayuda iadi aston pamuput nyane maka sami masing padon ciana maka Cina kapurusane soane status susahnya melani negarane pemukul udah pasti kalah. Aduh, yang tiang tanda di prajurit tugas itu. Nang paling si malu apa? Yang melaep. Aduh, cocok tuh ge nyamprut orang makan. Lu ayu, boleh nak rago jadi tulis. Ngelah apa kostum nyerenep kene tuh. Ngerenep apa dek kene ro pangwalau kan. Kalau pentas ke kota cerita gimana ya kalau kene. Aduh. Doh. Sing subuh kemo bena borto mau busanto. Mau yes. Yang tiang busansane mah tembang tuh mau. Cek merasa sedih mencampur banget tawang mo ngujang sedih. Ane ngawinan yang sedih sawire kalah balayudan ido sago ngayuah. Ane ngawinan bangga keprawirane sane mah utama. Sing ada ngelah rasa kalah. Ulian jengahean do ane ngawinan mertu rasa wirang gitu loh. Yang cocok aja lo. Ngantos ke puput yudan dan wenten balikan ngomongnya seni jerih. Yak sami perwira. Yen cara dia nika sangkaning para balikan wong ayeun nih meduwe kualitas diri unggul utawi sumber daya manusia unggul.
sumber daya manusia unggul kenten beli. Cantos komuniki beli. Sumber daya manusia unggul itu apa? Gini nih, sumber daya manusia unggul tuh wantah kahanan janma nih sane medue jati raga lan pangluwe ke sane mau tamu. Nah durang mangkene ke bawas medue jati diri, medue kualitas tur prinsip hidup sane unggul pagah tur andal. Nah kaunggulan itu ruwenang oleh ide betari sagung ayuah pengkalih para balikan wong ayene rare sida medue kesidian kewisesan melanin jagat dan kenten beli deh. Aduh, dot nyambrot deh gobler. Kum laut lah medan di sekolahan kum laut. Kena ilmu dan tengah saja naso aku. Oh iya, ida sagung ayuah tuh sayu wakti dong medue keunggulan. Yang cara rago kene apa? Kemampuan petek lah pokoknya juari masih nyemak kali. Mau nak masuk ini masih tuna loh. Nah supaya kalau mau sing dua pesan ulian rasa jengah mo melajahang dewe abang dadi jatmo sane unggul cara busan SDM unggul gitu yang apalagi jadi ragau pangidang nulat pemargian ide sagong ayuwa gitu nah ilo berjadi kalah nage mulai engken tuh di SDM unggul emang gitu segitu ide Terus benah jolani pari laksana utawi pemargian ide betari sagung ayuwa terus sing jadelanin nyehnaha ngindek ide ngelaksanayan sane mewasta karma kanda utawi karma yoga hai ningahan lohani karma yoga karma kanda pas masuk lah mana san jelajah terus bodugas SMA sih gitu. Nah, jadi mau sangin de karma kanda ya. Tu nak tuah ya dia tanya lohayu. Sangkali ni raga melaksana patut iraga meragalas caria. Nawang lo hade meragalas caria. wang sing Loh, meragalas caria itu artinya iraga tulus ikhlas. Ya cara jani tanpa pamrih. Kadang subuh menggah masih itu. Ring pustaka suci Bhagavad Gita adanya 2 sloka petang dasa pintu. Karmanya wadikaraste ma paleshu kada cana ma karma palahe turbun mate sanggostua karmandi. Ini kok tegasnya bu. Ajak onyang nak orang nabi tegas gitu. Kena yang hadi-hadi ajak onyang. Seanune raga dari manusia segitu. Jak laksanayan sahananing swadarman iraga. Dan bedek-bedek iraga minahang apa yang pikulih ni raga melaksana kene. Yang kamu raga orang apa yang raga bangun. Yang ini raga menggaya apa yang raga mang. Dan pesan yang gitu ni. Ada paling penting loh. Dan yang ngil-ngil loh kan, sing melaksana. Saat ini raga ngilih hangkian ada nasi itu, patut iraga melaksana. Tu nak niasai raga murid. Judatnya bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas. liun nah Riandukan. Everything that came into our life, sometimes it could be a bless and sometimes it could be a lesson. But the most important thing as a human, just do our best and let God do the rest. Nah, to dingan, to hadir, to ayu, to dingan. Sing yang tadi peragas tak terjeng orang kalah, orang nagih nyerah. Sing tadi raga mengeluh sebelum berpeluh. Ingatlah, jani raga rumah sak sedang mekarma, sedang berproses. Sing tadi protes. Sengketan deh. Nah, tuh super benar deh. Tuh, deh bakat kilo dulu. Tiang. Tuh marah deh segitu. paling bonen aduh sing itu ada kan sebubungan beli gede doben repot-repot lubungan berlomba Nak repot sih ada ini nak belajar ada ini. adi cuma jalan luar gitu mbak celeng jalan luang apa cuma mengkung tuang mbak ragat nama lu satuan selanjutnya nih
Kayaknya dia ada takonin bini. Kan malu nggak mau kenal tau ah. Kan? Kengken kan dan lauti nih. Nah si Uleng Kenis. tuning namlahan orang nggak mau kenal. Nah, malu yang kene. Ian kene piundok mau rasahan ngerti nih kibli. Abdi benten gendeng selanturnya nih kibli. Iya pasti gak ada di gede selantur nih. Oh, pangsing caro nyuhangin lukat bungkat nungkat nih. Nah ada tadi. Sekarang tinggal selantur nih. Pupuh mijel. Ane jani gue nih lo hani mando. Lo hani jadi ane nembangan. Ane ngartos jod. Dandaan Vin mau indo ada. Malih di yang jadi mendengar. Nah lari sang syukur. Ane nomor 4. Idadane pamiarsa sareng sami saking caritane punika sida kauningin ida sagung ayuwah wantah cina kesatria sane sujati nyinayang kautaman kesatria mahutama Ya dia kawan ring payudan sangkaning kekirangan senjata miwah prajurit ridat kalem ayuda ngebukti Walanda Kanton badak kuku rengsa sagung ayuwah sedado pageh susatya mayuda melaning gumi kawitane bumi singasana tabanan dan kayon lidah Mas Raya diastun ke Yolanda ngarsayang pacang mesraya kanti sarang warga tabanan sakewanten ide sagung ayuwah kantun pageh ide nenten pacang nerima Yolanda sedade ide miku kuang dharma kepatutane pina kejalaran ngemargiang kahuripane puniki mayudanya antos
sami raris balayudane Susatya mayuda nyantos pamuputing urip. Aduh, Lide, Tiang Dot. dianjak jumbo pisan sareng daging tembange punika. Nah gitu subhanallah. Saking pemargin ide betari sagung ayuwah iraga presida uning indek kautaman dharma lan satya nih kan kenten beli. Benar saja betul. Saking ida iraga uni ring tabanan wenten pahlawan wanita sane yukti-yukti andal lan prawira. Siapa tiang di desa kegane tiang bangga pisan di krama tabanan lan perti setana bumi Bali. Hara nela hukti mabat paling bangga kan. Yan menurut moto sing masuk akal kesatriane kalah orang kesatria mau utama sing masuk akal bukan itu. Lah yuk Nelu. Mbak, coba pikir-pikir lu deh. Benar so. Isen kendeng sando so sing. Ye. Adi mau banding kendo aja nih mau. Nelu, tuni tuh martoan isen kendeng itu misi indek Susatya gitu yang Susatya lu kan setia gitu loh. Setuju aja so yang setia lu. Nah, mo, yang nyak mbok uling tuni caruk kini sedang ngomong nyak dayu ban kenal mo. Nah, raris beli Kengken deh. asapun api nih kerjaan masane mau tamu nih. Cina janma sana mau tamu kita deh. Oh, gitu. Nah jadi beli laporan segitu. Manut pengandikan pustaka Canakya Niti Sastra, Dot, itu masih lo kan. Bunga sana luwih kecinainan untuk umrik sumiri. Raja sana mau tamu kecinainan untuk panjak itu sana subakti. Brahmana sana mau tamu raris kecinainan untuk pengupasamani dani. Asapuni ketaler ngendi. Janma sane mau tamu kecinainan untuk rasa Susatya, rasa setia. Nane jani mau sang indeks Susatya sih. Pustaka suci Bhagavad-gita ayat 2 sloka 16 dalam masa. Prasade sarwa dukanam hanir asyo pajayati. Prasanam cita suhyasu budi parawat hatis tate. Apa isi artinya itu beli? Arto selo. Oh gitu subuh. Yen subo teh iraga meraga Susatya segitu. Sinah subo iraga ngidang nunggilang ane madan kaya waklan manah iraga. Itu subo yen iraga nyujur ane madan deg-deg kayun deg-deg ring raga tuh. Gitu loh. Mungkin ya abot kegodan iraga murah. Pasti nyidang iraga ngentasin. Oh gitu lah ada beli gede. So tiang tuh itu aja senja aja jah gitu apa beli gede. Sakit wala gini. Tiang oleh tuh itu ragu-ragu gitu ada ragu-ragu mau buang payu kelat gitu kan yang gitu doang. Beli deh. Dia nale sekana beli. Tiang nak patah sekali bolo hade. Boleh tuh digalak ke ban sawirah ke ban rasa takut lan ragu-ragu beli. Ye, kene hatu jatnya ngelolo ajak dua nih. Berarti jejak melomba kita uli tuni nih. Oh, Kadang semua orang uli tuni. Apa ngiraga tuh pagar yang kayun ikhlas makarma sehingga dihitungan untung rugi. Pikole apa gue menang kalah tuh nyen. Luti, gua nak ngerti nih ke. Kewa saja ngilangan rasa jejah dan ragu-ragu nenek bu. Engken tuh beli. Lo ayu tuh nak mula suka ngilangkan rasa medua para ragu-ragu. Sakiwala manut pengandikan pustaka suci Bhagavad-gita ada ya 4 sloka pedang dasa dulu tasmaj ajana sambudu Kristenam jangan sinat mana citwaitam samsayam yoga atis itu tista barat. Ane anggeni ragu ngilangan ngasorang rasa medua para utawi ragu-ragu dan dewek ragu. Ane metu sangkani ketambetani ragu. Nawang tamat deh.
Sangkan belok kira go ngabo dewe. Tuh sing jadel ya kalau ada wantah aji kaweruhan tahu ilmu pengetahuan. Aji kaweruhan tahu ilmu pengetahuan. Satma kedua, satma kesudi. Pilih-pilih senjata. Sanesida ngawinang urip iraga ya kan. Nyujur ane madan kesubagian. Patu cara jani iraga di Balai Banjar muruk cara kene. Sing itu loh nih. Iraga melajah. Nenak patuh sekali iraga muruk. Mituturi awak dia saking sengsara. Nuturin dewek nih nuturin dewek. Yang cara jani mulat sarira introspeksi diri. Bangsa gue iraga kepedangan. Wah, Aden beli dewa artinya tuh aji kewarahan utawi ilmu pengetahuan itu saningi jalan rasa jejak ragu-ragu lancarin kita gitu. Benar. Tuh sangkal beli cucut bocah anak tua beli uling timang rahina semua beli orang sekan-sekanan mau sekan-sekanan melajah apa mawinan kadia sepunik Rian tuh kan aji kawaruhan tuh nak wantah sangun urip iraga bekal iraga mau urip tuh sangkal ini iraga cara jani muruk mekidung yang supaya iraga bisa segitu bisa iraga ngelah keterampilan kebisan cara iraga jani mikirnya lomba yang subuh sekan-sekan mau usaha pasti ke iraga memulihang pikoleh sana becik sekadi ide bentari sagung ayuwah ide statu pagah meyasa mau usaha ide statu ngelarang dharma susatya lang ide statu ketah untuk sesantun idane nih dibeli jayeng tamana jayeng tamana nah asal-asal beli nak sebuah saya kesep nih ente yang lanturan beli bagang jenis nah lanturan lah selanturan ada buku pangkur nah lo ayo pada utian yang gede yang beli Lo udah lu maham beli ajak deh goblok lo utian yang gede nah deh dengan atas deh Yang urip menados jatmo patut satemi kukuhan laksana dharma sadune punika maka cina taman-man resti menados jatmo manusia sane mau tamu patut iraga stateng margi yang parilaksana sane patut utawi luwih punika
Pikayunan pabawasan punika taler parilaksana mandene adong ngutamayang pengajah Trikaya Parisudani dasarin ngadi ure punika korepang jatmane mangdo presiden memulihang kaudangan patut taler dasaring angkuk kemargian yati manut sekadisane munggo ring pustaka dharma kauripane punika sagowa piana sandang tulat dinutin pemargin ida sagung aywa sane pinake imbo sesawangan rikalani ngemargi ang kuripane sane mantu janda bali aywa wantah pinake pracina jatma bali sane luwih mau tamu luwih ing kagunan Mimi olah deh boleh saja tiang obat kepinah mo Kendo, sujati teh ane luweh to boyje kebawasane luweh to boyje na ane suge, ane menang, ane jege. Kewala anak ane satya larang dharma ento ane utama mo. Kita masih diam mo, kendo ngelah tunangan bagus. Buen suge, kewala demen selingkuh, mengkhianati cinta diam mo. Aduh, sakit sajan kena mo. Mo, Dijon mau ngalih tunangannya sing setia to. Jangan jam-jam ngalih tunangan sakit to mo. Ini wenten setia. Tiang ge lama ane bagus menjodoh. Tiang ge setia. aduh, jipeng nak apa kayak jak dua nih, aduh. Nih, mau sedang melajah, jadi dia sedang sekan jadi bayu dan dok pena gara-gara gini ya beli gede, nolongin dia beli gede. Nah, sing gitu, sing timpal-timpal. Mau nak cupu aja gendeng di busan tuh. Apa buat ide betari tokoh toladan iragem? Apa ngedados iragem? Jatmo sanesa dulu kengken pemargen ide sanesa nang tuladen. Tuhan nih eling-elingin iragem gitu. Benar tolani. Sanika pertama nyen mo. Ida medue kewagedan, kewaruan perang, subakti ring jagate. Rarisida setata pagah mikukuhang dharma medasaran untuk pengajah Trikaya Parisudeng. Oh, bensik deh mo. Lan, ida dating susati rela berkorban jiwa dan raga demi tanah lahir kelahiran beliau
Cudatnya sing kedo. Dharma raksata raksita satyam ewa jayatin nanri. Sapa sira jisane ngarajegang dharma ring kauripane. Dharma punika pastikan ngraksa iraga. Tuh teh mawenan lho. Patut iraga ngarajegang dharma kepatutan ring urip iraga. Sumang dene sekedo. Urip iraga nyucur ane madan kesobagian nyujur kewijayaan sekala sekali. Bila-bila sidang ini raga nyujur ane madan jana sadu luwe. Oh gitu lah lo. Itu sabung ayuan do beli gede. Nama dakwa uleng duni gitu meh. Seboleng duni tiang semangat, seboleng duni tiang kan melajah muruk jadi gitu. Sakawala semangat jadi. Jadi sumpah semangat. Ya lo ayu kengken lo sana lo. Beli, yang talar nas pengampura ya beli. Uling dunia agak sedikit ngegas kenten. Kayak wala jadi nuja ngegas ulian ngegas semangat membara, semangat pacangnya gayam dewek lakar melomba. Ye gitu. Jadi lo semua aneh ngendeng gedengan paling seduri. Nah sekarang tinggalin malu. Ada pupuk ginada. Jadi lo ayu aneh ngendengin. Lo ada bang beli aneh ngartos lo. Siap beli gede tiang subuh kalangan. Nah yang gitu lu ngabar-ngabar demen beli poin. Oh ingatlah lo ayu action jadi raga bang. Gas. Gas nih. Nah dari sana. Luangan ingatnya luangan. Dharma agama negara Ngardi jano bali sane sadului Presida kepuponin melarapan antuk status satia ngamargiang darmaning agama lan darmaning negara ning Anda pisan api kukuhin elingang tur laksanayang pisan wantah pindah ke suadarmaning urip dados sejatmu ngardi jaga mangdane presiden jagate nemu kerahayuan lan kesukertan jagat sarang sami ingat saya Dharma maka sami patut ngerombong saling wantu ngupadi tatujone punika jana kerti
saat kerti nyujur kahuripan sane bahagia suka sadia rahayu sekala lan neskala. Saja ngerasa pada tiang hutan sekali kami raten amerta rasanya hutan dara Benesan tuluti jadi ngancan luwung iraga ngeresepin kengken pemargen idene apa nggak iraga dados jatme sadu luwe sih gitu acara saat kertini kan ada kebeli deh masuk ke apa jana kerti bener deh rancing ringkahanan jana kerti terus balong. Nah, saja tuh beli ring pengajah jana kerti nih tuh sampun tegas pisan pemargine mangdane iraga preside ngubah pira urip iraga mangda suci nirmala sekala lanis kala tur mangda setandanya jarang dharma inggih punika dharma negara lan dharma agama nih mangda preside adung pemargian kita. Wah, ini tiang cukup pisan gitu. Jantan sampun iraga sareng sami sayang pinaka tanggung jawab bersama ring pesantian iraga ngelajahan deh miasa kerti apa ngepresiden ngemargi yang jana kerti nego. Oh, ane paling penting nih ada bensin tiba-tiba tuladen tuh pemargin ide betari sagung ayuah tuh angkenin capang rasa jengah rasa sutideh gitu ring bumi nane pangitang iraga aja onyone dadi sumber daya manusia Bali sane unggul betul mundur ne Nah, iya nonyang pada egar kene melajah sing subaluwung cek demen sajan beli nepukin cuta tesing gitu adik-adik aja onyang kiraga patut dulat pemargin ide betari sagung ayuah ide sateng ngelarang ane madan dharma susatya tuh teh mawenan iraga patut maut saha yukti-yukti ngantos ukut doa bukan iraga cereh gitu sing jejah gitu sing mani. Nah cara jani ide betari sagung ayuah sate sutine melalui jagat tabanan itu karena apa tuh sang kaning ide tresna lan rumah sebangga dados wargi tabanan kita pasti cara raga cara janinya deh iraga dari krama tabanan sih itu patut iraga bangga jelemelah bumi gelah jelemelah nyama gelah kadang cara jani ada program pemerintah tabanan aum nama itu tabanan aum aman unggul madani aman unggul madani itu tuh nak masuk maksudnya lu masuk usaha ngarajegang jana kerti sekali ide betari sagung ayuah mau sang ide jana kerti tuh asal-asalnya adong ring tema pesta keren Bali wasa jana tuh apa tema itu jana kerti para meguna wikrama harta martabat manusia unggul. Ratu Betara sesunan dikiang sidara sami yang lekar selak makin belajar mendemang si Rauning manit yang pentas di PKB Suryani di dia ratu bareng seka Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020 ini penguatan dan pemajuan kebudayaan asungkaranya lo ayu tidak menirago tampil ring abiat center menirago jauhnya ngapa ada yang kawana tampil kok bang tidak orang jaya nih singa sandal kamar malu beli kalkulator yoga lansia tunggu ibadah sih Tino ting pemargine sagung ayu wasane sujati
Mas hidup hati dan bersadu pesta tanggal ukuran. Sabe ayu pahlawan kabana saneda utami sanda kaget tuladan ingat kesusu ngajakan jangan bali. Saneda utami sandang agen tuladan dengan kesusu ngajakan jaga tali. Sadia janda yarati sami sanewan nang titiang sedurung taman penasar kuning yang titiang meningayang indek buntang-buntang bebelik pangan iwang. Sanika pertama ide betari sagung ayuah sat makhluk satria sane luwih mau kamu. Sane tata kelak sane pengajian negeri sane dikukuhun darmaning agama lan darmaning nekah. Kali sakit ide ilaga umi wantah dharma susatya lan aji kawruhan sak maka dasar ngana jigang dharma kepatutan ring urip iragene nyujur jana kerti. Kaping 3 majeng ring krama Bali sareng sami pamekasjane para yuwana Bali iring irage ngelaksanayang pengajah jana kerti melarapan antuk selek belajar ngelestariang seni lan budaya taler elingan rajigang darmaning agama lan darmaning negara ring kauripan punika. Wantah kade sapuniki sane presiden atur meningan titiang ring sumadewasa sekademang. Menawi itu wenten atur titiang serenten manut ring arsel lugrayang titiang lungsur geng rada pengampur. Gambang angklung nabuh di pura kejang kepenantuk kita santi kirang langkung titiang nunas pengampura untating titiang antuk ngaturang depan. Oh santi santi. Bapak Ibu para penonton, pecinta seni dan pengamat seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama lomba